Kratak film koji ćete pogledati izradili smo mi, učenici 2.4, Srednje škole Vuk Karadžić iz Sečnja uz pomoć razredne profesorice srpskog jezika i književnosti Danijele Aleksić. Uživajte. Vuk Karadžić, čiji se spomenik nalazi u parku na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra i Gosvoltireve ulice, a odskara mu prave društvo spomenici Ćirilu i Metodiju i ruskom pesniku Puškinu, žive od 1787. do 1864. godine. Ali Vuk nije bio pesnik romantičar, jer da bi se u Srbiji u to vreme pisalo u duhu romantizma, trebalo je najpre stvoriti azbuku srpskog narodnog jezika, a onda i gramatiku. Posle toga i prvi rečnik srpskog jezika, pa je trebalo i sve ono što je srpski narod dotle stvorio kao svoju usmenu književnost prikupiti i objaviti. Dakle, bilo je mnogo posla koje je neko trebao da uradi, da bi onda pravi pesnici srpskog romantizma pevali i pisali na tom jeziku, tom azbukom. Sve je to Vuk uradio uz pomoć malog broja svojih prijatelja. Vreme da o Vuku ne govorimo više kao o siromašnom i bolesnom srpskom seljaku koji se mučio da prehrani porodicu u Beču, koji nije imao šta da jede ili da u vreme pravoslavnih praznika prirušti porodici iole svečaniji ručak. Vreme je da kažemo kako mu srpska vlada na čelu sa Milošem Obrenovićem nije pomagala, da su mu ruska i nemačka vlada dale stipendiju, da su ga nagradile za njegov trud i rad, dok ga srpska crkva proganjala, nazivajući ga pogrdnim imenima. Na 10 kilometara od Loznice, u podnožju planine Gučeva, nalazi se Vukovo rodno selo Tršić. Vuk Stefanović Karadžić je bio svedok veoma važnih događaja ondašnje Srbije. Prvi srpski ustanak Vuk je dočekao kao pisar kod Karađorđa. Znao je da piše, a zbog bolesne noge nije mogao da ratuje i tako je dobio svoj prvi državni posao. Na tom mestu je upoznao prava lica srpskih ustanika, saznao za njihovu neslogu, prevare, zavist, ljubomoru, što je verovatno i uzrokovalo propast tog ustanka. Kad je ustanak propao i kad su Turci sa svih strana polili Srbiju i stigli do Beograda, ustanicima je ostalo samo da beže preko Save u Austro-Ugarsku, to je današnju Vojvodinu. U Zemunu je bila granica sa Austrijskom državom. Tako je Vuk morao da ode iz Srbije. Obreo se u Beču gde će se oženiti, zasnovati porodicu i ostati do kraja života. Tamo je i umro. Kosti su mu prenete u Beograd i sahranjene u porti Saborne crkve, kraj Kalemegdana. Zajedno sa njim u istom dvorištu počiva i Dositej, a zajednički muzej ove dvojice uglednih srpskih prosvetitelja i reformatora nalazi se u kući koja je arhitektonsko svedočanstvo vladavine Turaka na ovim prostorima. U Beču se i danas može videti kuća u kojoj je Vuk živeo sa porodicom. U Beču je upoznao Slovenca Jerneja Kopitara, koji je zaslužan za sve što je Vuk uradio i koji ga je podsticao u radu, koji mu je davao i materijalnu podršku, koji ga je upoznao sa braćom Grin. Oni su prikupili i u 4 knjige objavili najlepše nemačke bajke. Također mu je pomogao i u poznanstvu sa Geteom, koji je bio prvi stranac koji je čitao Hasanaginicu. U Beču se Vuk družio sa mladim Brankom Radičevićem, koji je njegovoj kćerki Mini u spomenar napisao pesmu Pevam danju, pevam noću. To je ona pesma koju je muzički obradio i peva je Zdravko Čolić. Pjevam danju, pjevam noću, pjevam sele što god hoću i što hoću. U Beču se Vuk sreo i sa Njegošom, a sve ovo pominjamo zato što su i Branko Radičević i Njegoš bili pesnici koji su pisali poeziju na jeziku za koji se Vuk izborio, na srpskom narodnom jeziku. Knez Miloš Obrenović, koji u vreme Vukove borbe bio na vlasti, bio je nepismen i nikako mu nije odgovaralo da u Srbiji ima pismene ljude. Zato nikada nije pomagao Vuku, čak ni kada ga je Vuk molio. Nikada srpska država nije ni na koji način pomogla Vuku, nisu ga uvažavali i nije ih bilo stid što je pomoć dobijao od ruske i nemačke vlade. Knez Miloš je čak izdao naredbu da se Vuk uhapsi ukoliko dođe u Srbiju.
Jedino kada je knezu Milošu odgovaralo da Vuk napiše neku knjigu o njemu, udelio bi mu malo novca. Ako je Đuro Daničić Vukovu borbu nazvao ratom, onda je jasno kolika je ta borba bila strašna i koliko su se pisci slaveno-serbskog jezika borili da zadrže stari jezik. I Branko Radičević je pomogao Vuku svojom satiričnom pesmom Put, gde Jovana Hadžića naziva buđoglavim stvorenjem, koje grli svoje jerove i govori potpuno u duhu srpskog deseterca. O jerovi, moji sokolovi, jeri je slovo iz srpske azbuke. To slovo i danas postoji u ruskoj, ali ne u srpskoj azbuci. Jezik spaja jedan narod, jednu naciju. Vezuje nas za zavičaj i gde god da krenemo, uvijek je tu kao simbol razumevanja među ljudima. Borbe za nezavisnost, slobodu i pravdu ne bi imale toliki značaj, a ne bi imale ni smisla da nema jezika specifičnog za to podneblje. Vuk je dokazao da se i prostim narodnim jezikom mogu pisati i objavljivati književna dela. Vuk se bavio i prikupljanjem i objavljivanjem dela iz narodne književnosti. Tako je objavio 4 dela zbirke narodne poezije. U prvoj knjizi nalazile su se lirske pesme, a ostale 3 epske. I ne samo što ih je prikupljao, Vuk ih je i razvrstavao. Lirske pesme Vuk je podelio na ljubavne, mitološke, obredne, običajne, porodične, poslaničke i šaljive. U njima je zabeleženo da se pevaju i to da ih pevaju žene, najčešće u gradovima. Vuk je prikupljao i srpske narodne bajke, kao što su Paš Čelik ili Zlatoruni ovan. Poslovice, pitalice, bajalice, zagonetke i razbrajalice Vuk je također objavio za života. Narodne poslovice i dan danas održavaju mudrost srpskog naroda. Sada ćemo čuti nekoliko narodnih poslovica. Ko rano rani, 2 sreće grabi. Bez alata nema zanata. Prijatelj se u nevolji poznaje. Pade listak naranče nasred čaše junačke. Da je znala naranča da je čaša junačka, vrhom bi se povila pa bi čašu popila. I oko i čelo, sve vam braćo veselo. Vuk je započeo i mnoge druge poslove, pa su ga mnogi sa podcenjivanjem nazivali svaštarem. Danas bi jedan takav kulturni posrednik bio u svim novinama i na svim TV programima. Mnogi od nas misle da se o Vuku i njegovom delu sve zna, ali nije dovoljno samo znati. Treba slediti ideje Vuka Karadžića i cijeniti ono što je uradio za srpski jezik i kulturu. Ko ste vi, braćo moja, sestre moje, ne prepoznajem vas. Nosite maske lica moga, ali tuđe duše u vama vidim. Pišete li kao što govorite ili pišete kako vam govore? Čitate li kako je napisano ili čitate kako vam napišu? Gde su vam knjige i biblioteke? Da li ste zaboravili moj rad? Gde ostavi se to moje breme, što ga dadoh vama na dar? Pod koji kamen treba da gledam? Možda pod onaj gde smesti me smrt, jer među vama mene nema i jedino mrtvi pamte moj put. Što sam došao? Čemu se nado? Evo sada pitam i sebe. Ne prepoznajem vas, sopstveno stado. Ne prepoznajem vas, braćo i sestre.